أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Masya Allah, syukur guru kami Kelesahan Katon Mursid. Apa itu? Paganti kue ngurungan kita ini nih kanta tersedia ini kanta kita pengurung kita ini topik si elo ini kan ya sedia 40 di Kelesahan kue katuan sipil sebut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmi la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna fiha bil qiyam والصيام وغض البصر وحفظ اللسان اللهم طهر ذنوب أبداننا من الذنوب والآثام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kepenuk bersalah dibuka kimon elu Tukbal Dewi paksyukuri insyaallah subhanahu wa ta'ala tiap Dewi makapag kasua si kuhap-kuhap itu puas amban panantal Dewi kata atau akan karena penuhur pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala ini pagpuasemiaan may pungtinai kalasahan puasihi pinitik kapitu pereta ulang dunya wa Allah Ta'ala ganda noan itewi ampat kimon makakab dungalang itewi atau akan magis itewi ampat kimon makalaan. May Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran yang mahalul niya
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh kafir ni mea beriman. Kemana iringanan kita Allah Ta'ala Yene beriman Yene kewan kita muslim Membarat saya tujuh Allah Ini pengaringanan ni kita Kutiba alaikumus siyam Tapapamu mukpini sikaan puasihi Kama kutiba ala alladhina min qablikum Mukpini kahantang kapanulan Atau akan kapangaparu Sini umat jangan tak naklim So mana ni Duman hajja kita Tara menguasai Duman hajja umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tara menguasai Sampai siya ini umat zaman kanabihan Matuuli Tara aku si isa menguasai Abakiin bin Allah Ta'ala dalam Quran yang Alhamdulillah Kama kutiba ala alladhina min qablikum Kok ini kantang kapamaparu Yeni siya umat jangan tertarik. Nah semua buah beda ni hanja labean. Nia empat sihir buah sihir, gak ina pak sampil gak apa pula. Asal bang pinai muasi ni hanja dia 24 orang. Nia isa empat sihir buah sihir. Muasi sa itu buka sa sumu, muasi sa sumut deh. Saya ini aja. Nia isab ambat ini mejaman tak nakli, tapi baru sisi menguasai, ye puasi, mengajari bisa atau akan isu-isu itu manusia, cuma buat mengajari mana? Mejaman tak nakli, nia puasi ambatin membaik Allah Ta'ala dalam Quran yang Alhamdulillah Kama kutiba ala alladhina min qablikum Kul baiknya kepanulan si umat jangan tak nakli. Ini maksudnya La'allakum tattaqun Supaya pasal ini pemataran tentu tujuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa ini pintu berata ulangnya para anak kita hidup narbiah kita bisa pakai ibadah. Narbiah kita bisa pakai bahaya. Narbiah kita iya ni sifat tabah sin akalagihan. Narbiah kita bisa pakai sabar. Narbiah kita bisa pakai pepek della. Narbiah kita iya ni sifat qiyamul lail. Pagsabayang sami. Narbiah kita bisa pakai 5 waktu. Ini amban maksud pinatik kepada Allah Ta'ala bulan puasa ini kemungkinan besar. Walaupun puasa ini puasa faham ya Allah Ta'ala tunjuk kita pinapargo si kita ia dapat puasa ini supaya kita masuk permataludan simula Allah Ta'ala menarus ayat ini Fa'inni ayyaman ma'dudat Illa tak itu bukan. Soalnya tak itu supaya tertarik oleh manusia, supaya tertarik aku bisa misali langsung sampai ke akhir mapapakalihi ini kilo teknik supaya mati mepokena ikalasahan puasa terbiku itu terlalu elew. Terlalu elaw iya na binukaan tawi at sinimiaan. Mana ni pangubama puasit ito po 27 sa pangubamanin gay ko 26 siya po puasit pinasyan tenpi 26 so meron talesa amat iya pinisera kita biwa Allah Ta'ala at ayyaman ma'dudah Elenda itu supaya tasayo ulit dari kemo pinay kalasan supaya kailepas ulit dari waktu dari ini dia bulan Ramadan ini.
Coba lebih lagi puasehin kapal mian pederwaan tinggi ni kemon ganta isisitan te silahat pagtinujo. Kapal ini tek ke mengibarat dan si jambatan magalinganin padwa upini kemon kalagi hati. Iya ni silahat som tinujo binian peke masih turun bisumu sumutik. Iya ni mian tinubo binian. Nabangutamanin, iya na may ikatapadwanin, eka isap tinurulin. Bang Obama, magulang iya na tapadwanin, kulang tinurulin. Bang Obama isap, iya na mangga niya tapadwanin, ini isap tinurulin. Ini, kahantang kuasihin may kong pinaikalasahan ko matapit na si akal, si tiap-tiap na po ang kita. So had taking chance tujuh kita bidangan-dangan subhanallah gaya kam inakakahan me puasi me pelebih haru mia piang ban miaan tongtine itebi dan elu Malaysia lahat le cuma gua mismo cewek-cewek tapi tu dia lemberian cewek dari rumah bokat bulan puasa mia cewek dari rumah tarawih bulan puasa mia cewek dari rumah kasua bulan puasa mia gua itu sawasa gani. Kue itu ini semua yang padarat Allah Ta'ala serta mulai siap oleh pembistahan mengkoptinai kalasahan. Jawaban ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raghima anfu fulanin man adraka ramadana falam yughfar lahu. Raghima anfu fulani man adraka ramadana falam yughfar lahu. Main cakapan. Saksakan na yun. Pulang lagi. Takalera. Pales ko po. Okay, Sili. Bisa kita main. Enggak, tiga suruh. Dan dia kita takalera. Pulangan deh haji itu pulangan deh. Kinulangan cawnya nanti. Kinulangan aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raghima anfu fulanin man adraka ramadana falam yughfar lahu. Maka lusungan penna dan buat manusia ini atau akan lusung dan buat manusia ini logi dan buat manusia ini man adraka ramadana baka sawin na bulan puasa ini. Dia ko may bulan puasa ko itu nilai. Falam yughfar lahu sumagua pekua adja puasihin amban inge. Ga parsababan puasa mian yene pangampunan kit parpusihan. Saudara imanku fulanin magkarugian dan buat manusia ini yene manusia pasarta si iye bulan Ramadan. Falam yughfar lahu cuma gua ga yene bulan Ramadan mian parsababan pengampunan wa Allah Ta'ala perpusihanne mepong tinaikalasa. Amalien kabasangin ingin daran duta kali we tebi megelingan tujuh kita bi pangdaat wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lingani fa inni ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir atau kan adbir. Oke be inni mabaya naginang kahaban kawa sang emian magelingan sak kita kalente. Oke be inni mabaya naginang kahaban aqbil maghinang kahaban ni kue itu. Hinangon ne iye ne kahaban kemon kinetauhan nun pat gepe puklas amban ka ulan Ramadan ini. Ambanan tenelahu kabayat tuk iene kalisukten dari bulan ini pergi sambak te ganta panambak te iene lingan miaan dinak kita maghinang kahaban dari bulan Ramadan ini. Urus si kedua lingan waya baghyasy syarri adbir duk oke kan
Yene mekinang kalaatan. Yene seban. Maghinang pamanggaan syara Allah subhanahu wa ta'ala. Aksir, pilihin kilo mekinang kalaatan. Atau akan adbir, dakyo mekinang kalaatan ini di dalam bulan Ramadan ini. Amanin bang payaman tu bime pong tinai kalasahan. Niya ni salaf as-salih atau akan umat zaman tagnali. Hawa kasek dia ibadatin min ennempu tambus be di Quran di dalam bulan Ramadan. Min ennempu tambus Quran di dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Bang tali-tali itu impossible binain min ennempu tambus Quran cuma buat siri. Ein hawa panaud-naud de iyan bulan Ramadan sampai umabot. Yene panawpik Allah subhanahu wa ta'ala sisiyehi. Ennempu min ennempu tambus iyan Quranin may pagkinain. So kita bibang petekka bisa mintedehin pinapatan may pagkinain kalasan. Niya bibang petekka bisa dintenga. Tentu nintein kita kaya tebi atau akan kita istibi mas saya di Quran atau akan niat pembal kita pada inayatan hajjah tengah sabha simi sampai tarawih ledde ni akan tekeo atau akan ehem ni katahaan lupa itu mataha iya di mana malin mekong tinai kalasa sesuai ruang banan tebi ini perkara ini bagi kau ini pilih ini bilang sautan. Iya ni bulan Ramadan ini may pong tinay kalasahan. Si lahat bang hinabulaba pemilih lahingin pinay da pekegay sinongget we asal layaknya. Walaupun agen-agen tilambung banghat jawa kas talugit petuhut te sinongget supaya ek kata gooten beduk ek kata pebelihin pegi lava pinain belihat. Gomahin banghal da bineli duk Yene me pele-pele lama pala bela-bela zaman tagna mian me dahatus dakilo atau akan menempo dakilo magtanim go mahit kemon diarin pasilani hawa iye ne kabaya tebi mengeddo iye ne alata atau akan iye ne dagangan malabamiaan me tong tinay kalasahan. Ubus da PGG sinaha we tebi we tasahaan da sepunna-punna iene manggi agen tasahain agen sinaha ni supaya hajja ekka tabuot tebi atau akan ekka tebi. Ini perkala pagdunya me kung tinay kalasahan. Iyan to sumakuha niya pemas wars amban ini teseb biru pinain harga bineli tekkein. Nih, sewaktu tekka cismisin harga pinan bineli tekkein, penno akan tekkeo maranawanin pepehan flashlight supaya pekkeo dia lengkap bun duk ekka manamal atau akan pepeha tekke duk bahasa ekka tebebeli sama pekke lava bineli. Atau akan mepele-pele pinain lava me siwalyasin iyehin bineli sampai ini member kita upamanin kahagad nagtinaneman lagi iyan hawa kabaya tebi iye ni mengedok kalabahan nagay kasusunan te manusia sa ini pag asal nepsute ne duk pagkaaate ne asalwan niya harga bineli me kung tinay kalasahan bang kita magpebelihin kegan kita bang mebeli mit pong tinai bang harga iyan na bineli tantan niya. Lemikian asal adat te binarui sabihan bang mura manamal miaan pebelihin kegan kita bimeli miaan pegi kulang manamal iyan na pinangurung tandihan kan bang elo jumat bang petek kapen na wala karajin sabab iyan na tabiat sin manusia in-inan may pong tinay kalasahan. So dito kita iyan asal-asal sin pagkamanusia number 1 li. Yene bang niya tantante ubus buharga bineli atasan pebelihante pegi duk kita laba atau akan duk kita munto. So ini
Perkala pagdunya kaya makaina perkala miyan. Sa subay do isab tehinang tebi perkala inin may pong tinay kalasahan si pag-akhirat tebi. Bagi dunya inin atau kanya kakayaan tebi data ulak dunya inin bang semmekin tay ng tarapo bang sasakatanin may logmok delim siap si pasongan bang takakanin tehinang najis bang keniyaan nin ganiya telebi atau akan bang ene may kakayaan tehinang andam tehinang ginaha inin tabiat dunyahi bisan pesa ingi harga ke pemilihan tebi mian tepe beli tebi ine parkalamian. So bang upama iyan si parkala magkalanya kegan kita bi mebeli bang harga mineli iyan si parkala niya. Uy bang upamanin parkala pag akhirat tebi iyan makakalin duk iyan mian salama-lama dialin gay kita bi ne mate ilai gay kita bi kegan iyan ni mebelihan atawakan iyan ni mian mag-ibadat buwa adapun laba si bulan ini. So imagine dem buat sunat nu timbang makahinan kyo dem buat fardo. Dem buat fardo nu timbang makahinan kyo ditumpu lipat. Iyan naman basta-basta may pong tinai kalasahan. So kita biinin kung ano pina-interview kayo mo, kita biinin kakal to rata ulak dunya. Ineru kole anten kayo mo hap akhirat. Ine binoote melbihin. Iya ni amal ibadat tebi tu metu amal ibadat tebi metura tak bulak minyahin me kung tinai kalasahan. Kaya man kita binin maka kita ru manusia ilebohan. Miaan niya tawassaku lewi penne kemon tura tak bulak dunya bang kita melibaju duk berosani. Melainkan baju dan buah asek nu iya ni final baju nu gene binataran berosa. Wey, bagaimana ni isinu ban limesin peya. Binopi periale me pong tinay kalasan. Asa bang ini amalan nung tura tak bulak dunyahin esay binoon. Kemon pende mian inisi dem seloben ineddo ienne mian isinere ilayapanin kuitne para masa larungan. Ilayapanin dialemnen binoa balik kaplumain pengisihan. Saya ini tabiat sin iya ni manusia keturata olah punya tu memang tinai kasa. So tia Ramadanin petek kasih kita wi, tia Ramadanin nauan kita wi bangsa ingge iya ni pegibadat mekahin memang tinai. Sudah itu cautan tewi perkala ini. Sarun itu kita wi itu ketawahan tewi mian haplahat arab dan tamak taramah kemo. Cuma kuat tungan-tungan antag-antag ke binaybayan tumespan. Fain yeni bisarahin. Ithnan la tansahuma abadan. Allah wad daral akhirah. Niya beri duit kayu bisan keniyaan nun antag dated kay batan selama-lam. Pege lusian kapital nu mahjih. Allah yeni Allah subhanahu wa ta'ala may perjerika. Wad daral akhirah duk ilaw akhirah. Asal suwi tadi kinaipatan duit kayu inin pegde we bang nan kita si inin ligap kita si peg Tuhan ligap kita si tengen elo akhirat billu uponan sa satin me pong tinai kalasahan atat kala tawa kita we bisara Allah taala yene dalam Quran ni mahamuliya agit tabalik tabiru kemun alhaakumut takatsur pen Allah taala bimbang kampenya wa pagikahan. Bimbang kamu wa pagikahan en maana alhaakumut takatsur. Ini mas mepediin ang baninin hatta zurtumul maqabir. Bimbang kamu wa pagikahan sampai muli kami dalam kubur. Naben Allah kan la sawfa ta'lamu. Naben nalte chong du ketawhan bibang ini ending sinye ne keligap diyan. Girl take girl may pong tinay kanisa. So baniin Ramadan kailangan suwi syautan tabi may pong tinay pagge dem buhayin ang ban mo kitebi iyan si pag-ibadat tuju Allah Ta'ala. So ban pemeno bulan Ramadan si kitebi iyan paglime waktu
Yan na pagsambahaya. Alhamdulillah, bang bulan Ramadan, da pigigay kuat, way 20 asal magsasambahayang andangin ni. Walaupun ini malam-malam mahid may kung tinaig kalasahan, masih kuat, atau akan masih miyaan magsambahayang. Payaman po, yun miyaan, may post di rin Facebook, yun nga mas, may basil ko, na niya atas ang gelap ko lawi nga ma, may tanto magsasambahayang, bisa, bang may pinalay may basil ko, hindi oras pagtarawit eh. O bang panib tuloy-tuloy ng ibot 20 puklas ang Ramadan. So maananin, da pekegay kuat, wala sa magsasambahayang andangin eh. Walaupun iyan eh, so sa malam-malam maimanin, masiru magsambahayang kung tinay kalasahan dalam bulan Ramadan ini. So inanan kita bulan ini, tentu nanti iyan nininggihan sin sambahayang. Peke iyan isang bahayang tura tak ulap dunia ini bang ini lepas ang manusia. Delikado mana-mana manusia. Begini waktu ni ngasi-ngasi kita we muslim pe kita. Ngasi-ngasi we dalam agama pe kita. Pinagbuha ni kita hati iyan amban ke Islam te sinabab amban peninggal te sang bahayang may amo kung tinay kalasan. Awe, gay pesuwayan te iyakan kyo. Iyakan kyo. Gay pesuwayan te tausug kyo. Gay te pesuwayan te maranaw kyo. Sumabuha, muslim kyo. Banggay kyo magsampahayan. Niya pagduwe-duwe pagke muslim nun may pagtinay kalasan. Pagke ka manamal amban may kaulamaan. Pwede minggi magsampahayangin kafir. Pain isab iyan ni sinduyan man may kaulaman duman isab kafir sa pediawa-diawa darajat nan fasik. Nasa dukad jaket Tuhan tewi hukuman din bang sisyarah tewi sisyarah Islam bang bakas nengge suhipan pinapati. Sari idu tinggalan ni dem kerisu duk tinggalan ni bang upama tinggalan ni pen dem kerisu penyene sinduwe ulama magpain kafir pinapatay pagay murtad. Pain sinduwe yene magpain duman kafir hukuman nin sa masilabuan hukuman nin pinapatay. Pinapatay pagay sai syara Allah Ta'ala si agay magsamahaya. So magsyukur kita inin garo inin tepebetad me syara inin si jaman tepeko itu pagay asal duman kita Islamic country mismo po to di alam Saudi Islamic country na garo tepebetad inin may kontinay kalasan. Sumaguha, bisan ga niya syara ngantanan kita, bang bakas tali-tali te sudite may kong tinai kalasahan, subay maase atawakan kaasyan te ginhawa baranten. Pagka iinin umul dem buwa atawakan number 1, kapital ten dilem kubur atawakan kapital ten kaleselo akhirat. Tagna yene hinisab si manusia teka sa kiamat sambahaya. Banghap sambahayang manusia in makajari hap keman ang marami. Sumagura bang iya sambahayang larak may pong tinay kalasahan makajari sa larak keman ang marami. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad din. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Sambahayangin ulang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Bangiya ninggihan ni. Faqad aqamad din. Ketenggihan ni agama. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Bangiya isab ngambanan ni talarak ni pag-agama may pong tinay kalasan. Inin kadilikawan ni. Ngama kita bibang ilarak agamatin. Ngama kita bibang niya masjid ilubu. Pwede si kita niya. Ngama bang niya madrasa ilubu si kita pinain agama na ito dinugma to. Ngama kita bibang upama niya may guru pinain tasigyaw pinain agama ni dinugma to. Sumabuha niya waktu ni. Iyan ay pangamahan tabilay pagay nga lubu agama pinain me. At awakan gani na respeto na si agama sinduhin. Kita bihati penuhutan iyan mengelubuduk magajajag agamahin sinabab amban iyan magkapagsambahayang tibimian may pong tinaiklasan.
ina biddaten biruk me ngalubu masjid, ina biddaten biruk me ngalubu madrasah, ina biddaten biruk ina me ngalubu asal poonan cin agama. Bang upamanin ulung agama mismo, iya tajajabten bi iya telubuten bi mepong tinai kelasahan. Pagsyukur kita bi. Tek ka bulan Ramadan mepong tinai inanat kita bi iya di sedang buat perkala ini bang panisab tuloy-tuloy. So inin gay makajari pinain bisi kita. Subay hinante kebisihan at bahayami. Subay hinante kebisihan iya ni pagsampahayang inin mepong tinai kelasahan. Hangkan ne hawa harga ni inen da peke kue kita bilay di dalam keluhaya walaupun yen di dalam pagbonoan yen pag atubang nukuntara si Allah Ta'ala jaman tagna dina ko siya magsambayang jamaah yen inalay ng salatul khawf ketawahan bi sampai yen muslim si firing line bangtek ka waktuhin tarak ng bahaya. Saya ingin bentuk penambahayang din. Si syaratin ng bahayang din limbak-limbak ni. Weh, supaya at jagite tinggal siyang bahayangin may pong tinay kalasan dok gay gumawa ang waktu. Ini hawa ko ba? Yero ini ibadat sampai asa kigay accepted. Puase bang kau saki makajari kau gay muase, makajari binera. Pag haji bang gay kau mekeges makajari gay binera. Pag zakat bangga niya zakatan mo makajari kayo gay magzakat. Asaga niya zakatan mo. Sa sambahaya sampai manusia ganin niya makasayo si paran ni malainkan atay ni sa dinak ng bahaya duruk atay ni may pong tinay kalasan. Ini hawa harga ni may pong tinay dinakit tininggalan sampai sumian. Iyan ang pagsambahayang niyan si agama Islam. Dalan tainang tebi alian pinain ko Fir'aun. Dalan tainang tebi alian pinain ko Haman. Haman do Fir'aun ko may presidente do Bayes. Haman wazir Fir'aun. Fir'aun kilala tebi bang sina Fir'aun. Gek kilala tebi bantuk nen. Cuma buat kita uhan tebi story nen. Dan buah ambat manusia tamanan jahalis ni palami ambat tu dalam dunia ini. Sebab bangga ni amakarara magpain ana rabbukumul a'la aku Tuhan bitamanan marangkiw. Fir'aun. Ubus Haman bayes ni. Bang may ibarat nin miyan si waktu tekwe itu si Digong duk si Leni. So sayuli ikahantang Haman induk Fir'aun ni kung tinay kalasan. So Fir'aun ketawahan te birubang saing ke jabunen, ketawahan te birubang saing ke niaan lupamen, pasok. Niaan ubus dinulusan we Haman, laku-laku ni menhangkan ni si Sari ini si kerupangan demian mengkontinai kelasan. Hangkan ni kerupangan ini. Basta kyo megrila, iyan si kerupangan amya, kor kyo sumakup si tegin pakaradyan miyaan. Hanggang na zaman ni Misali, dan buang ban azad pinatek kasi siya, inilangan siya, inilangan. Iyan suwala ang bandiata langit, gete-geis na makali sampai pesa pakalirin, kaya mo na yung makamatay siya. Ini sababan din, sababan unta sinumbali wedem buwa kaumande amban me kaumande sinumbali unta niya bagi kanyan len gese kahagan punya misali gege mi pende kahagan si kau salih bangge kyo me kepegwa unta amban dem batu asa ke pepegwa unta amban dem batu awe si bang nasumakuha tinurusan Allah Ta'ala kinabayaan dem ya. So dina Nabi Salih mo po unta miyaan mo po dinaak mo po miyaan batu dinaak mo po batu pagsakay sa ili mo po batu pagua untain ang bandiring batu miyaan mukjizat miracle sambatan bahasa Galisi. So pen Nabi Salih tiyan na kinabayaan bin tiyan na pen ini bisa na may kauman din.
Paine, miyaan sihir yan. Salik magic sambatan may kung tinayahan te luaanin. Salik magic pwede. Naga siya kahagan, mahande. Sampai tinuk sa uwe le Nabi Salih, uwe magsisihir. Naman jari may pong tinay kalasahan, inurungan syara si uwe Allah Ta'ala si unta miyaan, syarain sa ini. Bagaimana buat hukum din. Bang elew sa kuwa ito, oras penginong untain gana makajari minum ang bandemba kauman miyaan kim. Maitin makajari minum bang sasumuhin na isang nauntain na isang pente may giminginuhin. So pinagganti-ganti uy Allah Ta'ala. Natag na elew, okay pe. Pagtawad si elew si Kedo, kahunitan siya manamala. Inebahan din, niya dembuwa ang ban siya iin, pineddower untain po sinumbali. Sinabab ang pinumbali, iyan na buwa amiyaan. Si unta miyan, iyan na pinatekkahan si Azab, si iyan na Madyan, may pong tinay, atawakan si iyan na Kauman Ahad, Jamanli, na pinatekkahan si Beliu, by Allah subhanahu wa ta'ala, iyan na Kauman Nabi Salim yan, suwala, bagit mo, sampay magkibin siya na siya. So sinipat, by Allah ta'ala, iyan na kahalan inin, Faimne faqaruha sinumbali uwe di iyan untay. So tek kaayatin pwede faqaruha wawul jamaah sinumbali uwe de. So way magpain Allah sinumbali uwe de mo dembuwa menumbaliin. Pegge mag-agree ke mo dembuwa kauman nin sila pulaku iyan na dembuwa amya. So tek kaayatin sinumbali pwede were bisa dembuwa menumbali. Iyan na untay may pong kinain kalasa. So poe bisara kulilai yene kerupangan pag-ubama yulu te kitelu gebisan pagesnu dog megrida pekeu iyan miyaan si kerupangan miyaan ang bandemeteno ban keu ge ga matu basi keu binabatok iyan si kerupangan miyaan may pong kinain kalasa. So antara haman do Fir'aun sa ini mapatak isiyahit. So Fir'aun bahan din sampai din debeteng binustakan we ni. Pinapatay anak nin lukebeteng-beteng ni. Lukebeteng-beteng ni. Sampai bang niya ben na magbain niya Tuhan sindi akan ako. Pepeteng ni. No inagrihan we haman laku-laku ni miya. So hangkan ni tahinang miyaan Elian Fir'aun may Allah subhanahu wa ta'ala hintahin ang yadalil ngabot ko ito inazab niya dalam kubur ni ubos ngabot petek kasi ilaw kayamatin siya di pe azab may petek kasi ihi si Keter Ru'a tamanan bulao yan Ubay ibn Khalaf Ubay ibn Khalaf iya ruinin dem buwa lella tapapati wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Bono Uhud pen Nabi Syarrun nas man qatala nabiyan aw qatalahu nabiyun. Tamanan lahat ng manusia bang tapapatay we nabi at tawakan makapapatay nabi. So buwa lela tapapatay we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Khalaf. Si Bono Uhud. We pagka si waktu ng Nabi sallallahu alaihi wasallam lawa de mroang sampai lupo impenden duk ngaha lendo ni. Us kinekepan ni sa ili wa sahabat induk yagin ta usa tekka Ubay ibn Khalaf bin Usmu tekka Ubay ibn Khalaf so binudjak we ni Nabi tad binadda 20 sa tinakulungan pagpe tukpa sa ili Ubay ibn Khalaf pen Nabi sallallahu alaihi wasallam parikam so inurungan space when sahabat mengekepan iyahin ni Nabi tad inadda sa ili budjakin binudjak ko na Ubay ibn Khalaf sampai mati Ubay ibn Khalaf niya. So ini dan buah lella tapapati wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si pagjiharan pa si Tegalan ni Mebolo. So mana ni lahat manusia niya tapapati wa Nabi. So subahat ko teru'a ini megang ini me dalam pelikula sih. Ketahuan me ainin sa inin nilaat din. Katakan memang sini barkada dan tek kasih lew kiamat.
bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yuhafiz bihinna ayas fala bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yuhafiz bihinna fala najata wala burhana yaum al-qiyamah. Wa kana ma'a fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf. Bang pinne niya gay nipat sambahayang turata bulak dunya. Ga pinne niya kalapasan netek kasillo kiamat. Ga niya saksi netek kasillo kiamat. Sewe ni pinagtabayin tek kasillo kiamat. Fir'aun, Haman, duk ubay bin khalaf may agi magsambahayang turata bulak dunya. La ilaha illallah. Napamupala sa diyan kita magbarkada ng may na kita na ko nali iyan may pong tinay kalasahan pemelong kahantan jakka asal may peseb kita bi peseb mangupama tinuhot alhamdulillah makahakbaran tayo kita birbalik-balik ano bain Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fali anfusikum bang niya hinang bikahapan balik mo si baran binuman dumalik siya ako may misarali. Nasa bang upama niya gay mebbengan siya parkalain inen duman duwalik siya ako duman duwalik ko sine balik ko si ginhawabaran iyan yung magagawin nakita bin ako magganta gay kay baglegesan upama may tukbulante kam ng bayan kaya tawagay kay asal balik kita magganta hadya na kita may isang kino may akong tinain kalasahan si tengen parkalain si keduwe ang balpemino bulan Ramadan yan ang banan maksiat. Kaya tawahan bi hawa pemepe bulan Ramadan kita hidup tamban te maksiatin da apekege dinaktininggalan we si kita we maharamin mismo mahalalin dinaktininggalan si kita me tabid kinakanten sini me halal he en sini pa siya keneni sa bang isang teruhin en sini ban pekeu saing ke baya manganne haram si kau tabid kinakanten en sini niya. Yene me suman kinakante ben sini isang siyam haram si kita ni. La ilaha illallah. Uy beili pinain sa ini bulan puasa itu halal dinaktininggalan si kita. Itoan bang pina pemeno ni si kita bini. Duk kita bikin murahan tinggalan maharamin puasa ang bulan Ramadan. Bang upama TGS dari tininggalan inala si kita bini insyaallah pukras ang Ramadan mungkin sa bang kita TGS we tininggalan. Nasa pagpetek kami kung tinay kalasahan, mas sobra pe ang baniyan na dapat na hape. Mian gay po kelas Ramadan may gay tepikil may magtujunin, gay tepikil may magtalangin, pinapaghilayahan, atau kan may maglumpog motor pagpusta, pinapaghilayahan, atau akan may magbasketball upama magpusta, gano'n may kainin may magdagainin, upama ka niya may mian pesigitan sa ini sumakuha may kong tinai kalasahan ang ban may pemepe bulan Ramadan tujuh kita bi si tege masalah ini sebagai turat ulang dunia ini bagian ia may manusia bang niya ni ng bahayang pwede mag-ibadat niya bang niya ni haji pwede mag-ibadat niya bang niya ni ate kita ni magsadaka beribadat ni dumain may kong tinay kalasahan inalenan beribadat tinduman hadja ngihinang pangandaakan sampai ninggalan panglaman cuba sabihan tahinang may temengkin kita sempurna mag-ibadat tuju Allah indalan teritura ta ulang dunia ini dua suwi binagbeganten daak bukpages Abu Tabi Adam alaihi salatu wassalam bukan Hawa si waktu ini si dalam surga bain Allah Ta'ala bainne wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah o bainne Adam petenna ne ke dalam surga rukandan niya sa niya beli dua sessa pina anu sisi number 1 sessa fakula minha ragadan haitsu syi'tuma meghinang na kang magduhul baya dem surga iyan ina kinarayaan bi da pangandakan
Si kedua sesa, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dakam hadja patapit si kayu ini dukang kita bilang ambanannya ya. Pagis. So dehelu amban pemeten na siye sinesaan si. Isa sesa number 1 dina, sesa number 2 pinagis. Tehin ang pangandakalin. Alhamdulillah. Betul bayak dialin, makakan dialin, sampai ini tehinan may oras pineten na siya dalam surga miyan may pagtinay kalasan. Kita belum ini problemay. Tehin ang pangandakalin sumabuwa gak tebebek panglangan. Gak tebebek panglangan. Tumapit siya iye ni si pages miyaan atau kan si pamagasan miyaan. Iye de si syajaratul khuld. Sinabab ang ban iye ni kaya tumipit demian gumawa siya ang ban surga sampai tiniwagan pito dari benteng dunia. So kita bitura tak pulang dunia ini, gay kamararahi, gay ng sesa number 1, gay ng pangandakan. Bagi kita, basta may kita ni amag sambahayang, pinain mag-ibadat, bisan mag-anaksin. Bang may kita ni upama, miyaan, nekura, pinain magsambahayang atawakan mag-ibadat, pinain nekurahap bisan ning ngurakot anya miyaan ngurakot sin rakyat atawakan bisan ning anya nya rakyat. Duman sa ili may pong tinai kalasahan. Gay bastante ta hukom no ahin sinabo pamad pangihinam ni pangandaakan penwe baribadat ni bang samantaran gay ambanan ni iye ni si kedue panglangan ni may pong tinai kalasahan. So, ang ban may kayo tumuon, pinayin, bisa niyan kayo magturong, magsambahayang iyo. Baribadat iyo. Gay, kaalanan no baribadat. So, katan na magsambayang, mus magbalay. Atawakan, bisa nan pinayin kayo magsambayang, magpuwasa iyan. Atawakan baliskat, bisa nan pinayin kayo magpuwasa iyan, magyan kalipahan sambahayang. So, gai may pong tinay kalasan. Inin, dembuang bansubay, inaan we tebi dilempok tebi we yene hadjay nalinan mag-ibadatin bang yene hinang pangandaakan bisan pe agin hinang ni kemon bayo at kalatan ni may pong tinakalasan di makayari sa ili tura tak bulak dunia ini dem Qur'anin dem hadisin duwe pangandaakan ug panglangan ambani entek kabulan puasehin inanan kita bi ngambanan sin panglangan ini may pong tinakalasan puasa mani ini waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala miyaan murah-murahan magkasuwa kita bibalik untuk pagpangajian pagbisara na ganelew-elew live ten video ng Facebook sumakuha pangajian ini second priority na ini mamaharga lay na pagkasuwa TV si kuwait nila so alhamdulillah magsyukur kami si alin kami estudyante si panapit di kami miyaan si pagtipon-tipon binin insyaallah subhanahu wa ta'ala makupangan na pagtipon-tipunan balik da kay siya po may niya ni suman atau kan may bawon sa iyo sa kiyat si deluante gata pahali-halihan walaupun gak niya masih kami bayar insyaallah subhanahu wa ta'ala sa lakul hal magsyukur si kami kemon Ramadan Mubarak bang panisab kita bi ilurungan kawasan sibag ibadat tuju Allah Ta'ala iya ni sibulan ini duk bang isab inampun wa Allah Ta'ala iya ni bisetin bikin yang kenya man ako ni mimisarali labot na sampaikan kaya man mapakalihin may kusikam subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والحمد لله رب العالمين